सुल्तान उसका सिर में पकड़ सकते हैं क्या? हाँ Hello everyone, we are going to a place called Sam where we will experience jeep safari and camel ride on sand dunes. Mayam hauji gai koi Sam kauba mafamda chatliyeko. Asi mafamda sand dunes ta jeep safari aduga camel ride kuma tongba chatpane. Hojikani off season ne doshu asigi jaga se ko asigi resort se moi dum hangi ko moi di summer su winter su loin hangi moi asina non AC tent AC yaw daba ek chang da kang thon lai re moi si dum chair gumba table gumba piega fan lai mathakta kang thon su si su nung ne nung le to si AC gi ne preng AC ten preng lai re AC ten room di dum chawe noi si de pham nangai sofa lai re AC su si de tham gre ko mathak ta fan su lai daga pham si de pra nong ne ka ton de washroom su lai re washroom su chawe yam chawe mem sida horen ehing program tawni ka duga asida stage lai re duga asi singna tent AC yaw de tent du chawe moi ji ko manung chang ro ni chawe sum ne ko lai ngoi pa so foi ngoi si Hello Miyam, howzik desert safari chatliye. Howzik ti shrok to iri. 그래, sen rani Haure ne. Limile ani hum tong mai na jeep tong mai na haure. Sen sing se a. Fazabdu Mayam asigi mafamda yam famous oiba Bajrangi Bhaijaan Salman Khan gi movie do asida shooting tawmne haye ko hojiki Salman Khan na munni bu Pakistan thinbi bai sindo ado asida nammi haye ko off season or shmi yam lai
कैमल राइड तौरे हजिक कैमल राइड एक्सपीरियंस नेक्स्ट फर्स्ट टाइम नोंगाई आइचु लोयरे हजिक की सनसेट व्यू पॉइंट आ सनसेट व्यू फर्स्ट टाइम कैमल राइड तौनेको खरदी कुम काबदे खर किए नतदे मथक तोंगनो नोंगाई तम अतै तोंगना लाए सुल्तान उसका सिर में पकड़ सकता है क्या? हाँ आराम से हम सॉफ्ट हो ये लोरे